Dobar dan, đaci. Kako ste danas? Jeste spremni da naučite nešto novo? Znate li koji je danas datum? Znamo koji je dan, znamo da je petak. Koji je datum danas? Šta nam čini datum? Učili smo i sveta oko nas. Znači, datum označava redni broj dana u mjesecu, redni broj mjeseca u godini i redni broj godine. A danas je 10. april 2020. godine. A mi u školu ne idemo od 13. marta. Još malo će mjesec dana otkad nemamo klasičnu nastavu, otkad ne dolazite u školu, otkad niste u svojoj učionici i otkad se ne družite sa svojim drugarima. Datumi su veoma bitni, ali treba da znamo kako i da ih pišemo. To ćemo danas iz srpskog jezika naučiti. Pisanje datuma arapskim i rimskim ciframa. Da se malo vratimo na matematiku pa da povežemo. Učili smo arapske cifre, to su one kojima najčešće pišemo. Njih ima 10, to su 0, jedinica, dvojka, trojka, četvorka, petica, šestica, sedmica, osmica i devetka. Sve ostali brojevi se dobijaju kombinovanjem tih arapskih cifara. S druge strane postoje rimske cifre. Njih smo također učili. Naučili smo da kada govorimo o rimskim ciframa, postoji cifra 1, postoji cifra 5, postoji cifra 10, 50 i 100, od onih koje smo mi do sada učili. I svi se brojevi pišu kombinacijom tih cifara. Danas pišemo datume i arapskim i rimskim ciframa. Prvo da ponovimo ono što smo radili prošlog časa. Prošlog časa smo učili brojeve i to smo učili osnovne ili glavne brojeve i redne brojeve. Šta su to brojevi u srpskom jeziku? Brojevi su vrsta reči koje kazuje koliko nečeg ima ili koje je neko ili nešto po redu. Rekli smo juče da brojeve delimo na osnovne brojeve, koliko nečeg ima. Jedan dečak 5 dana, 18 olovaka, 20 jabuka, 60 stolica, 100 klikera. I redni brojevi koji označavaju koji je neko ili nešto po redu. Prvi razred, 5. čas, 18. slovo, 20. učenik, 100. strana itd. Znači, ponovili smo ono što smo radili u četvrtak. To je brojeve i vrste brojeva. Također je bitno kako se brojevi pišu. Osnovne brojeve pišemo bez tačke. A kada pišemo redne brojeve, uvijek je potrebno da iza broja stavimo tačku. Ovo se odnosi na primjere kada brojeve pišemo ciframa. Ako brojeve ne pišemo ciframa, nego rečima, pravilo ne važi. Ako smo napisali 5 rečima, reč 5, onda nećemo stavljati ni 5. tačku. Već smo rekli prošli put da u pričama, pesmama, u vašim sastavima izbjegavamo, odnosno ne pišemo ciframa, već pišemo isključivo rečima. Znači, ako napišemo 5 jabuka, nema tačke. Ako je u pitanju 5. čas, onda iza rednog broja stoji tačka. Ako kažemo 30 klikera, to je osnovni broj, nema tačke. Ali ako kažemo 30. strana, to je redni broj i tu se piše tačka. Zašto nam je ovo važno da znamo da se iza rednih brojeva piše tačka? Pa bitno nam je baš zbog onoga što danas radimo, a to je pisanje datuma. Već smo rekli, datum se sastoji od 3 broja. Prvi broj označava broj, redni broj dana u mjesecu.
Drugi broj označava redni broj mjeseca u godini i treći broj označava redni broj godine. Znači u pitanju su redni brojevi. Naučili smo da se iza rednih brojeva piše tačka. A kako pišemo datume? Vi ćete u vašim sveskom zapisati naslov pisani datum arapskim i rimskim ciframa. Da bismo pisali datume potrebni su nam brojevi, ali i pravila za pisanje rednih brojeva. Šta je važno da znate? Ono što je važno da znate, to treba da zapišete u svesci. Datume možemo pisati na 3 načina. Prvi način, 19.3.2020. Znači, sve smo napisali arapskim ciframa, u pitanju su redni brojevi i iza rednih brojeva stoje tačke. Drugi način, 19. mart 2020. Arapskim ciframa smo pisali tako što smo koristili redne brojeve i naziv mjeseca smo pisali slovima. I treći način jeste da upotrebimo kombinaciju arapskih i rimskih cifara. Sad, pri pisanju datuma rimskim ciframa se najčešće piše broj mjeseca. Tako da je 19.3.2020. Sad, iza rimskih cifara, iza rimskih brojeva, bilo da su oni redni ili osnovni, postoji pravilo da se nikad ne piše tačka. Pa kao što vidite u ovom datumu nema tačke. Koja su to pravila za prvi način? 19.3.2020. godine. Primećujete da su u pitanju redni brojevi, napisani arapskim ciframa i zato je neophodno da iza svakog broja stavimo tačku. U svesci zapisati, važno je da iza rednih brojeva napisanih arapskim ciframa uvek stavljamo tačku, stavljaš tačku. Pravila za drugi način. 19. mart 2020. godine. Čitamo, pročitamo 19. mart 2020. Primećujete da nazive meseci možemo pisati i slovima. Iza naziva mjeseca, kada ga pišemo slovima, nikad ne stavljamo tačku. Nećemo staviti 19. pa mart rečima pa tačku, to nema smisla. Znači, iza naziva mjeseca nikada ne stavljamo tačku. Treći način, rekli smo da upotrebimo rimsku cifru. 19.3.2020. Čitamo. 19. mart 2020. Je li tako? Primećujete da u pisanju datuma redni broj mjeseca možemo napisati rimskim brojem. Iza rimskih brojeva, već smo rekli, nikad ne stavljamo tačku. Nema tačke iza rimskih brojeva. Nema i gotovo. Pročitajte pažljivo ovaj tekst. Vidjet ćete da tu postoje određeni datumi, ali da ti datumi baš i nisu pravilno napisani. Trebalo bi da u vašu svesku prepišete pravilno datume koji su nepravilno napisani. Znači nemojte pisati tekst, nego samo datume, ali tako da budu pravilno napisani. U svakom od ovih datuma postoje greške, vi ih otkrijte i napišite pravilno. Sjetite se pravila koja smo učili. Naučili ste za pravila za pisanje datuma. I vaš zadatak je da napišete datum svog rođenja na sva 3 načina. Kad vam je rođendan, sjetite se. I znači, datum rođenja napišete na sva 3 načina. Možete vežbati tako što ćete pisati na sva 3 načina i datume rođenja članova vaših porodica. Možete i tako što ćete napisati današnji datum ili neki drugi datum koji biste vi želeli. Znači, šta smo naučili danas iz srpskog? Učili smo da pišemo datume.
Kad smo naučili da pišemo datume, vi ćete pisati u vaše sveske svaki dan kad imate čas, datum i što ste radili tog časa. Znači, ono što smo pisali školski rad ili rad kod kuće, sad pored napišemo i datum, da znate kada ste šta učili i kada ste šta radili. Naučili ste? A za domaći zadatak pouke o jeziku, strana 105. i 106. Znači tu imamo vežbanje i pisanje datuma. Pouke o jeziku, odavno ih nismo koristili, strana 105 i 106. Iz matematike ne učimo danas ništa novo, već ponavljamo ono što smo naučili, a naučili smo množenje zbira i množenje razlike broja. Da ponovimo. Zbir možemo množiti brojem na dva načina. Prvo sabiremo pa množimo, ili sabirke prvo pomnožimo pa dobijene proizvode sabiremo. Razliku također možemo množiti brojem na dva načina. Prvi način, prvo oduzmemo pa množimo, a drugo umanjenik i umanjilac pomnožimo pa dobijene rezultate oduzmemo. Da to malo provežbamo. Već smo se pitali prošli čas zašto moramo nekad da radimo na dva načina. Pa prosto da naučimo oba načina, pa ćemo nekad u nekim zadacima birati koji nam je jednostavniji, lakši. Šta ćemo lakše da uradimo? Evo na primjer, 10 plus 2 puta 8. Mi znamo da je 10 plus 2 12, a 12 puta 8 nismo naučili da izračunamo. Pa ćemo iskoristiti ovo svojstvo množenja zbira, tako što ćemo, da bismo to izračunali, svaki sabirak posebno pomnožiti. Znači 10 puta 8 plus 2 puta 8. 10 puta 8 80, 2 puta 8 16 i ukupan rezultat je 96. Je li tako? Da smo sabrali, ne bismo umeli ovo da uradimo. A sad vi imate 3 primjera koja treba da izračunate kako vam je lakše, na najlakši način. Da vidimo isto i kroz uzimanje. Možemo da radimo na lakše načine. Imamo 18 minus 9 puta 5. Naučili smo i da oduzimati možemo na dva načina. Ali da smo radili 18 puta 5 minus 9 puta 5, ne bismo umeli da izračunamo koliko je 18 puta 5. Zato nam je ovdje jednostavnija varijanta da prvo izračunamo razliku, pa da pomnožimo. 18 manje 9 su 9, 9 puta 5 su 45. A sad je na vas red, vi ćete izračunati ova 3 primjera, opet kako vam je najlakše. Za domaći zadatak, udžbenik, strana 83. Odavno nismo imali muzičko. Sjećate li se brojalice, razbrajalice, to su ono što smo mi radili iz muzičkog. Ovaj put radimo brojalicu koja se zove trešnica. Ali prije nego što pročitamo ovu brojalicu, čemu služe brojalice? Da izbrojimo ko će da ispadne, kad hoćemo da se nešto igramo, kad hoćemo žmurke i tako dalje. Ova brojalica trešnice, možda smo i u prvom razredu slušali. Trešnice, trešnice, baš ste mi mile, crvene malene kao cvile. Ja bih vam čuvala glavice glatke, al ste mi trešnice odviše slatke. Treba da naučimo ovu pesmu. Da čujemo i da je naučimo. Trešnice, trešnice, baš ste mi mile, crvene, malene kao od svile. Čujemo još jedan put. Da biste lakše zapamtili. Idemo još jedan put.
Trešnjice, trešnjice, baš ste mi mile, crvene, malene kao od svile. Probamo još jednom i već ćete naučiti. Jeste primetili? Pored pesme ovdje učimo i da pljeskamo ritem rukama ili olovkom ili na bilo koji drugi način kao što smo radili u školi. Trešnjice, trešnjice, baš ste mi mile, crvene, malene kao od svile. Toliko za danas. Naučili smo dvije nove stvari, naučili smo pesmicu, odnosno razbrajalicu trešnjice, naučili smo da pišemo datum, naučit ćemo mi još mnogo toga, tako? Budite dobri, čuvajte se, pazite na sebe, pred vama je vikend, znam da će biti dosadno, jer je vikend da ne možemo napolje, ne možemo da prošetamo zbog svega što nam se dešava, ali proći će i ovo pa ćemo se igrati. Jesam u pravu? Doviđenja do ponedeljka.